U Imotskoj krajini u Cisti Provo HDZ-u su tamošnji glasači dali 85%, onako od srca. Mi smo presretni što je HDZ pobjedio. Hoće nam sad svima biti bolje? Nadajmo se. A mi se nadamo da se... Ovo što je bilo protekla 4, koliko je bilo godine Milanović, ovo je upropastilo Hrvatsku. Ćemo se moći izvući? Pa nadamo se, uprćemo svi snage, radit ćemo i poljoprivredu i sve što treba, samo da se izvučemo. A je vam drago što Milanović sad ode? Pa je, on je zagadio i zemlju i nebo i tako. Sve zagadio? Normalno. Svoliki dug nam je napravio da i naša djeca i unuci neće moći otplatiti. Zašto je dobro da je HDZ pobjedio? Pa ja sam od početka i dok ne umrem tako će biti. Nekate još, ne skaži. Ja sam bio u vojsci, niti imam posao, ni plaću, ništa još nemam, niti imam invalide, sve sam predavao, ništa ja nemam. Bača od TV Nova, rekao. Šta će vama biti bolje sad? Šta će biti bolje? Ja mislim da će biti bolje, ja ne znam. Mora biti bolje. Makar bio gori, ali samo neke desnice, da nije ljevice. Zašto? Pa je to zato što je tako uvijek bilo. No viš koja šiša što ja kažem. Tamo prijavljeni, tamo imate pravo glasati. A da, ali je vama drago da je desnica, jel? Da. Zašto? Tako sam odgojen. Još to. To su Hrvati, vidi, ima bilo na ušima. Mislite da će HDZ uspjeti vratiti javni dug? Ako budu svi u jedno, znači ako budu svi u jedno, znači za jednim stolom i dogovorom, normalno bit će bolje sigurno. Ni susjedni Lovreć SDP-u nije dao ni preko izbornog praga. To je moja stranka od početka i da bude najgora, ja se uvijek uzmem. I da sve pokrade? Da sve uvijek sam. To je moja stranka. A što bi HDZ morao napraviti da vi više ne glasate za njega? Evo, ja uvijek se glasam za njega. Ja sam čistiji, ja se ne bojao u Imotskoj krajini, nema par ljudi pošteni od mene. Nisam dužan nikomu ni državi, plaćam redovito struju, plaćam vodu, sve što nikad nisam zaostao, nijedan mjesec. Vjerujete u Boga? Vjerujem i molim Boga ujutro i uveče. Eto, sad šta ćete, ja ti kažem šta kako je. Nisam nikomu zlo, ako vas nisam pomogao, nisam ni od nemoga, nikoga. A što mislite, li bi trebalo ove abortuse zabraniti? Pa bi, da se proširi, vidiš danas manje nas, evo Lovreć je bio boji 43 nego sada, manje naroda. I ove homoseksualce isto? Je, i to bi ja poništio. Je, tako je. I što bi nas još odvelo dalje, što bi nam još značilo napred? Najbolje je bilo rad i prekrsti se i bori se da držiš kravu, tele, da ćemo kozu ili da ima u nas ovdje paše i ovo nema prije, bilo u nas ovaca i stoke nema, malo. Kako? PDV ili... BDP. A BDP, ne znam kako da bude i šta. A to dobro da raste? Ne znam. A dobro da PDV raste? Valjda je, ne znam. A da BDP pada? A bolje bilo da pada, nego da raste. Da BDP pada bi bilo bolje? Bi. A na sjeveru postizborna depresija. Dali su SDP-u 65%. Žalosno je to. Jako žalosno, oprostite. Vaša mirovina bolja nego što će moja biti? Ja mislim da sam ja u boljim. Kad sam sad u mirovini, nekad budete vi došli. Mislite da ću ja biti gladna u starosti? Da. I ja se bojim za svoje unuke. Oprostite kad tako velim. I svi žicaju nas, normalna stvar, ne? Pred izbore je tu bilo strašno. Tako da smo se morali sklanjati u kuću da nas ne love za rukave. Ne gledam izbore ako je vezano uz izbore. Pa HDZ je pobjedio, vam to drago? Ja uopće ne znam da je HDZ pobjedio, nisam gledala uopće izbore, nisam bila uopće, nemam pojma o ničemu. Ne zanima. Znate ko je HDZ? I nije mi drago. Nije vam drago? Ne, uopće. Mislite da bi oni sad mogli nešto upropastiti? Mislim da nitko od njih više ne može ništa dobro napraviti.
ili bar dosta kasno. Imaju onog jednog novog. I? Mi smo razočarani jer smo to očekivali da bude tako. Iako ste dali sve od sebe da ne bude. Da. Uvijek se bunimo, ja ne znam, mislim, prestali bi se buniti i konačno početi živjeti. Ne vidimo puno novih. Jedan, ali vrijedan. Ma da, jedan čovjek ne menja stranku. Što, jedan ko nijedan. Je. Što mislite o HDZ-ovoj pobjedi? Ja mislim kad su bolja katolika, bo dopuštam bolja djela, ne? Ne? To ja mislim, da je toga. Ja sam vjeren katolik, ja znam kad sam ne puštam ljudi bolja, ne? Pa ko je puštan svakako pušta, makar komunist kako će biti puštan, svakako puštan, će puštan čovjek, ne? Ja, tako je to. Možete nam to malo pojasniti? Ja mislim kako te, ja ne znam kako, sad se vidi, ne? Svi se pokaže kad su dobri, ne? Dobro, puštan, onda pa pokaže svoje da puštan dele, ne? Kad treba menjati više stane, ne? Ja. U Pribislavcu ljudi u još gorem stanju. Dali još više od sebe nego Čakovčani. Što ćete sad? Ja. A imam izbora? Pa imate, tu je granica blizu. Moram raditi tako kak je. Ali deca samo ideju. Idu preko granice? Idu. Su neki vaši već otišli? Jesu. Ko? Sin. Što će nam sad napraviti? O, Gospod, to niti Bog Isus ne zna kaj budu napravili. Sigurno samo najgore. Niš dobro se ne bremo nadati. Vi ste razočarani s mojim odgovorom možda? Nisam ja ništa. Niste ništa rekli. A što nam sad može biti toliko gore? Ako se budu tak ponašali, kaj budu krali samo za sebe gledali, a kaj mi mali ljudi onda imamo? Zašto mislite da bi krali? Pa niso, ali niso. Ko je krao? Da, zato što su veliki zaštićeni kaj lički medvedi, a mi mali, zašto? Ja da sad čokoladov kradnem, da vidite i v novinama bi bila. Dobro, a veliki su zaštićeni, molim vas lijepo. Inače ja sam glasao stalno za i HDZ i inače ja sam isto hrvatski branitelj bio da uvijek ću glasati za njih i bit ću na njihovu stranu. A da je SDP pobjedio, bili rekli da ste glasali za SDP? Ne bi rekao. Otvoreno. Ne, ja sam HDZ-ovac. Sad će vama biti dobro? Pa čujte, i kad je bio SDP kao nije nam bilo loše, a vidjet ćemo sad. Jer HDZ od početka stvaranja Hrvatske bio na snazi i poslije sad. Možda bi se mogli i politički aktivirati. Pa čujte, da vam kažem, pratim sve događaje, tako da... Znači imate sve predispozicije? I vidim, sve. I HDZ i SDP trebat će upućene nove ljude, koji će Hrvatsku odvesti dalje.